Ana hajatxanasının içi. Hajatxanadan çıkıp onday küskü mana men özüm tartып atam. Жуынып, таранып, мұрын баш тазалап өткөндөн кийин андайлар кетип турат экен. Андан кийин бул жерге бурчуна келесиң дагы, жуынгандан кийин мына мындай болгон бет арчы, кол арчылар турат экен. Кадимкидей эле бет арчы үйдөгүлөр. Анан ана арчынып туруп, анан могу жага таштап коесуң. Мына мен азыр могу менен арчынды, мынакей ушу менен арчынып, жака таштап койдум. Болбосо бул жерде деле баягыдай эле биздики окшогон, бирок булар бөлөкчө. Бул бар экен, муну менен акырын арчынып, таранып минтеп отуруп, анан чыгып кетсең болот. Эң жакшы экен бул Абу-Дабидеги эң чоң, эң мощный дегендей чоң мейманканасынын ичиндеги ажаткана. Мен эмешке чыгайын, айтмакчы бул кагазды урунага таштап коеюн. Ошол мынакей ушул эшиктен чыгам. Мына дейдикилер жүрөт эле. Мына ажатканасынын эшиги. Ана жаркырайт, эми кайсы бирин айтайын. Ушундай. Мына жүрөбүз, биякта мындайлар бар. Ошо мен эмнеси бар экен деп түшүнбөйм. Мына ресепшн отурат ар бир этажда. Магазиндер бар экен, башкалары бар экен. Илгочу эмне жок жакта. Бүт бар, бүт. Мына. Дагы башкача бирдемеси бар жана тигине. Mına biz hazır 4-nji etажda жүрөбүz. 4-nji etажда жүрсөк, сыртта моментеп болгон бир машина токтоп турат. Өтүп атат тиякта дагы. 4-nji кабатта жүрөбүз. Немесе. Мына 4-nji кабатында мындай машина токтоп турат. Өтүп атат дагы бир машиналар. Hem bu yaktı. Böyle. Evet orada. Bunlar oyuna gelgenine salıverişetken de. Oyuna emne gelse şonu barın. Kıyalında emne olsa şonu barın salıverişetken. Emne oyuna gelse salıveretken. O жерге bir psikop böyle ödese bir psikop var. Ne biterik. Ana tiyaka da ördem o koydu. 15-nji etажга bir maşina jol жасап койбойбу dese de sayıretkende. Hem aytıp bitkisi yok. Arap memleketinin kayağını aytsaң da жомок eкен. Men bunday жомок deşirdim. Kinodan görgöndüm. Öz gözümden birinci jol görüşüm. Ana bunday. Bularni tushundirib ayta olmayman men. Çıktık. Selamun aleyküm. Aleykümselam dedi. Buna bakın. Burç Halifa'nın atası birinci şeyh Arabiyan'ı bulmasa Burç Halifa ikinci şeyh Arabiyan ikinci şeyh prezidenti. Uşuncandan söyleyip geçişince hemen. Cenabı en büyük 828 metrlik büyük Dubai'dagi imarat şu Burç Halifa'nın atынан eкен да. Бурч деген бул эң бийик имарат деген сөз экен, сөздү түшүндүрөт экен Арабияда. Мына ошол 4-нji этаждан чыктык. Мына машиналар турат. Өтөт коймун.
Şunday ekan hem kalgan aytıp çomak kılbayla koyun. Özüm de to'liq tushunmayman. Rahmat. Mana shunday.